أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد. Kwezi watukufu, mafundi watu wa babatu, watetatu, wanashahatu, wanama wanzani. Yauka namtulilie bangar jo wana de kamu waventi. Namtulilie bangar jo wana de kamu waventi hauka kabati entere, kabati faida ya mihuja njendo mabiani ndabo bana. Sha oliho ngarifanyeze jitihadi za hatu. Mwenyezi Mungu kutoka ngarifanyeze jitihadi za hatu basi nani ya insaf. Basi masincere ni bwana ino. Maromba Mwenyezi Mungu ihakikishe hizo weka yao ndizo ratio morohoni. Asibabu densi ya hatu. Aizo mamanzoni makinishe ni yauka Karjalala na singa romba Mwenyezi Mungu wa Komori walawe haruma adhabu ikayao de wahundai nando uyere wa wandu watona irumbi warudi wa rohi swa waangamizao wahibao watona ngombe watosifanya na katika hanza ni makinishe ni yauka ezensu zija hizo ngarijoka humsahani haruma rongo ikayao ikaula simika yode zenogo za miso kabla ya Mwenyezi Mungu aritole mafujariana yabo nganjo mjulizanizo maudu karina ujo ule wa Mungu karina ujo ubaki bano ya ukari toba kitso angalienti hatu itwa msaja je namna yunutsa inu le mafundi re notabilite rwangu pia warendwa watwana bahari ngabo mna moto yenda msirini ambaro hawende zaho Komori kamili kwa tina ndongo za wamfiri shekesiro kana omji emro ya tolwa au ya lumisi wabo ngwa walave kabati manotable kabati mafundi kabati wazaje kabati wa baba wasubuti watanganyi hawadailiyo wana waulwa kabati watanganyi hawadailiyo wana watolwa muhazini kabati watanganyi hawadailiyo wana nyao wafungwa shawatanganyiha walabe mji wa kamili yani wanatoto wajuha wamba ukana endasa hoda swalo hanyu bawendeme ekairila ukairi mru ya uamri hafa abongea abudi kanzaro mwambia ni yauka na mmono wa baba hanyu na wajomba hanyu mwambama notable comportement wa isawalo niyo asibabu umezi na masahiri na dhuluma warende hawa mezi warende hawa dhalilifu magra wambao magra notable wajuha wendengo wa daili yao na moto yamba utiswale hunuba rehundu voti mriboho mriwa mridhara mrihibi ikaula zimu ekanga bo notabilite Komori wajuhe wambe rimbani rati mundu rati bo wasinga ngenga bo mkomo wa Komori wajuwao zijisawa na zirisao bahika ulazimu otipia inambuya mikana shukran Madina tisinga nezo ngo mazira ukammonesa ukamdari longa mkozo ezengo mbaba hanyu mjomba hanyu Burhani Hamidu lo grand notable yarendwa zoka hundevoti yarendwa tihindu wondwa telo na jizo tipia wasingani waone saukana wanu ti wamezi wanti mafujari wenge mimi ngamifieri no mji mtukufu wasingani Mwenyezi Mungu na utukuze ya ubarikishe ya uhifadhi ushababiuni ngamifieri no mji mtukufu wasingani kamjaju hamweda ma sikini ya waikoni wa ulawa hafa masikini wa misamihu wa uliliwa masikini ya Irohe masikini ya Njihari masikini ya hada pale masikini ya Moroni masikini emijio pia onro ulawa ezambenizo ntilizo nizamba wizo izo na mtoleza kamjaju hamweda madaili ya watimao shakweli ngamsubutiyo lelo ni mndu atobekana ngamdabao mji wa kamiti banga hapo mndu abo mndu yenda ya swali hadharau ya towana hanyo mojikoni banika ulazimu kanga bono tablo rongo enda ebanu wana basi tukandara wasomese wajua tudulu mizomo hazinenu naino ebanu inude emergency mwambanga mdinika oyo yonde kaulazimu ke mwanadamu mwenza akili wanadamu wa lona irumbi mwanadamu wa lona haya wasifikiri unge kanzaro mwambie ni ukana izo ngogizo
gezidudu sawa geziri sawa zobika yao dezijirio sha Mwenyezi Mungu yemhu Mwenyezi Mungu kana simshindao Gabo ngamanzoni makinisha ni yaukana nti shangae beze nugongi sonjema na Mwenyezi Mungu jositimisi ya khaire kama wabenze ba wo ulaba wo ushenzi wo una haramu ekabo watukufu ngari wanilia wensi hatu hata ribakishe na mbaro ngontiti jitfanye zimu limtrahiseni ayoti sifaya hatu sisi tido washenzi sitido wanazenda hadingo sitido weti sitido wandu kanza wajulwa mbwana sitido wandu anzoni korofite ndongo ngari wanawe bwana silindi mahamfukare aina usikumitswa mbale ole maulu abasa tambabas kairini chuhe mimi ba o wakombo wao zenti wa mabani hatu timoto mtiti wa ukanikensi ndoni dia tijukati sontiani walantina entere ya ujani mabia ni ngabo ziyazinga rizifanya hao ngari joka umtsahani msaada muda utoa hale banu msaada huo tijojibi waekakwa rijawa hira utaha babu ngwari rwaliando unanzeviti wa hira utaha babu ngwari rwaliando sheka wanna yabo kojawa hiwa haja ngari joho mtahano msaada huo watukufu na hiyo de ndongo ya mwiso ya lazimuri panye ensi hatu recupere haraka zentura nizo huja timambia ni ukana le bunjiliyo nefeti za lawazi fanywa mali balaza ali halawaya hense maana directe boya jokana kabati mungu ujamba ticha warumo walo komori no walo bonse charité balbalaila ha engoda changer nongo nuziliyo France abongi pardon ile joka ulazimwe makatian haraka wajiri ndongo boika yao ngezo kutongeza mshenzi woi ni maburu ku ya mzigiza yende na match. Attention bo Komori wakati njo wona ukana kabati to maya sina ufanya ulaba na ugiri bainge washashi wo joshinda sho wakati yonga mjoka ujihunda wajibu dans l'obligation ya ukansi ndo mbadu basi au kama mtume sallallahu alaihi wasallam ameke uona ndongo ombi mbuzi zia hamvu ke kuna ushinda mndu zamba eke kuna ushinda ranti zilo utandisha basi ndokoza rahanti wa ukoza wala rahanti wa uzamba basi kami wa ufanya abunga munziani ngamzifanyo damino wanzao sha wallahi bila gason bwanani amobo Mwenyezi Mungu nike miongoni mwa wandu wajori jeze Komori madhamana wa aminifu wa adilifu wajora Mwenyezi Mungu basi ekatindizo eroha ngunge jo kafidia ya enti ya Komori shantina mrejo idingoni bana abu mnamwana mshe Misri wala namwambia nukayo para mina shazli ambaga mtawao ndo torture wa hata mfe aunga mtawao usiku jima mfe shamfu mashuja kaihia na usiku dojo utopunyala lelo pulo mdu maulu mojo pulo mhono usrawo pulo utwashono do mbani utomba funi upulo mashishiyo upulo mbua au kairi ula mhaure mabali nzima ufeba ho udisi kairi ho mdure mabali kado nzima ya ferano kana lelo jo pulo le shishiyo maudu ulili wao la maudu ufungi wao la hata mfariki pi abenge ngamtendeni moneseni uzade uo ya ukana mtulilie ba sirajitole ya ranziwa la hatabanu garhisio ya ukeza ndogo hizo njema nizonge zoti muharaka bi idhnillahi alkarim monti ngameshele yao shatongeza takfini ya tolo na procureur ila qadhiya ya muradi enda yakanza hapo hase mali yafungwa qadhiya yundu hauka mwenye dossier uparo Ayuba haparihaniha hazingarwa ngabo mashaka menji
shawala wandu wa mahakama tena wasizaha haukawajuha tena wanzu wafanye ula ushenzi huo gebidio Ayuba yalive duja la mali ya jopuliliwa na yabo wao wakabadzima watrahise emanyanyao na izo zontipia lelo warudi ngwarejezao ila betizi uyo yauka yafanya zenrogo zinu ngwanzo yafungulwa wajirinongo kamjoka wenji wa hao ngwajo ushangaya inde kirtasi ya hao wanzo wanikwele dujala mapesa inulelo yanzu wa indikwesi na mwone haba inde ndini yoma kama sa inu greffier Maître Nourdine Yusuf eshanzi wabanu bwatukufu na mwone mahakama ya kishenzi yafungao wandu yanzu haukana composition de la chambre. Le ministre public comparant l'audience, ça innovant. Yonis Aoukan, en statuant la chambre de conseil, après avoir délibéré conformément la loi, reçoit les formes de la demande de la mise en liberté provisoire au milieu par Maître Abderrahman Hilali, conseil de M. Ibrahim Ayouba. Oui, Ayouba. Au fond, Yauka ordonne la mise en liberté sous condition de M. Ibrahim Ayouba s'il n'est pas détenu pour autre cause. Yabo Gabato Lo Hindi 5 millions. Mani grandissement monnaie. 5 millions van. Yala mapesa nuwamba sayo towe mapesa Ibrahim Ayuba amone mapesa kazi wabo banuka tina mahakama Komori ezano wezo zonti pia zikaziwa Ibrahim Ayuba soumis aux obligations suivantes: ne pas quitter l'île de Ngazija sans autorisation, dit que la présence arrêté exécutif Banu Fanny Hanaï mwanao ya la mahakama ya usole bange ya takfini na procureur ni grupi la pia na mweneza kado za jiji ezabili ya bonga mwanao omraha urelwa one mahakama wafu kabati wafungwa kabati sheni ujwani kama pesa kana uparjoba kipirisi alafudo ishia wantu remeki umekiwa hibe dhahabu kabati ujwa retelwa na hizo basi ngo ajoto amnari yaliwa ni kwa ndo mahakama wanuba ngo onesawe ya uka wala wandu majeshi walobo ntiju ya wa wandu hifa no fungo wandu no hiba no njoma la honi ibe mituzi na hizo sawa anu ngabo isawa parisiwa usiku lelo iho la rinyongo abe hwao majeshi wanu ngasi yabona 2016 ngamtungo urahitwa no funga olio ya uhima mmaneno wa nyanyanyi au muri ulili yeni husima ikaza yabo njamjwanga manzo mtrawe sanyi mparisiwa au kaka mjafanya inswafu abonge wa pari aina jeshi ya tawa ya jao ni ujamba namnisaidie banga mjola na uwe bwana ola wala minga mjo mtoa mimi tika jeshi minga mjwe mala wakulala na mnike jawaba mjola anafanya hizo ndizo wadungo ujawarambia wa Komori hizo ndizo wadungo ujawarambia amongea basi kansani mwambie ni yaukana katina mahakama maulama wa Komori maulama wa Komori kaulazimu wahime wajipange maulama wa Komori kaulazimu wahime wajipange wajue zakado za lazima walaani yauka esingani waredeje wanua na zijana wabo havoti waulilio wamba jonde sa esikartozi hilo esi singari jo ufanya bunjili esi ndo abantu katujara tolo ebanu basi mkubali ya ukanga mkoa twana ikemwa nazali harongozi wabo basi ikemwa ba mwana mfaume owarojo tsamba mwana wande mandema abonyide mu mtawaru mashiyongo mutongeza ile ziwa sheke mjabanu mwana mfaume si tsamba mwana wande mandema hizo ndabo yabo zenda bora mbedasi izenda bora bapo ndasi pia mwana wande manyoha haumbe haumbuzi mwana wande mandema
abonge upande huo gelazimio wandu wake makini bangeri sawa sabwe miti ya hambu banu basi mda za kweli aba hanga matoma bete pite mhambu wone buhambu chondongo lelo hajuha wakatanga mjwaiz inufamiza singani na izo zontipi gabo ujo fiwa ikenge na fami kabati mndu msingani ujojo henda kabati ujojo henda mjwaiz kabati ujojo circuit alafunga mjoni kwa mapesa kweli mle ni maulama unga mkoya bomdaze kweli ke wanatoto wararuma watwani ya mashuja wadumiza fatihu ezerugo isonge zirengao omji wa kamili mwalabe kabati fundi wa mboti chao kabati mbaba wa mboti chao kabati mbaba mboti chao yezi Mungu mmononi bo mafundi Mungu mmononi bo manotablo Mungu mmononi ni wambanga mmanilia wezi izo ndizo nakantani mwambien ezabilido ka namtulilie na fatihu ngwanzo ya nikwe yezi ni azali ngwanzo wapanye referendum kabati depute kabati chao shake zina ujiri kezina ujiri kaija ukanifurahi mi ufurahi kaija ukana nikena utungu mi ukana utungu silo fanya sinema abongera abo izo no kanzani mwambieni na amumjilio na uzadeni ya uka na mdunge fatihu nyonti pia mwazaze bo baba na mdunge fatihu nyonti pia ba izo yambangu fanyo kaisa zifanya ezilera zinu vanu tisati anzana tinjaru mweserse vanu tinjia harumwe serse bo Komori za jirindo uka madana isana njia harumwe serse wajana mvio vanu wanibalia wanambia ukana ntirongo wenti mmenye tena abunge ifondorongo wa Japoni ola mna namba hamu mzuani ola mna mwenza shonga ola yambare la pitali ya ilmaruf kabati la pitali amandi yo duniani amtuona mnamshenzi utujua hata hizo ambao daina rikabati la pitali njema dunia na amade la pitali maarufu basi hapo tkanzani mjilio na uzadeni na mnambi na mwanzia hapo kana karibode na mwanzia hapo mama kele ukakaribode fahari haja Komori wanezile razinu ngami haruma omji wa hezensabu hone zeloteli ngami harumo mji wa hezensabu hone zeloteli ngamone soni bo watukufu mdoona ndo mji fatihu ya Isa ya ufanya ndo mji fatihu ya Isa ya ufanya bo Komori abo na manzihe ukanaye karibode fatihu haisa jana emergency eze jenge zifanyi wao unu numaza karibu na mtuje na mwonezi habari bokole za Isa zafanyishiha sasa inu vanuinde centro fatihu ya Isa ya ifanya amuge abo narikeradhi bo baba narikeradhi bo watate narikeradhi nyoti pia rimidie Mwenyezi Mungu rishukurie holiho desenongo wika yao fatihu azali haisa hazifanya ontiju sasa ngamonao mahala ni unu onti pia abo yabakide zensabu ko basi fatihu azali kanzo haina no tablo ulo Komori ezenje mazinu ndo zishukuria alhamdulillah rabbil alamin tisatanzana ngami harume serse abo watike lawama watike ndongo ba emenza shonga wala doamba ukana ekala wa uzamba na izozo kweli emhuwahida ula hamba wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith kamra ono ndongo ifombi azishukure kamra ono ndongo njema ngamona uzengo zinu zontipia abonge zinu pia kamna ujua uzinyore mkama kamtuziona unuhambu bo atukufu ngamonao zenogo fatihu abonge abo na mumbeshele marahaba ukafatihu baki renge relève baranzi ulo secrétaire général kabatimba nugo itokiri Komori omonje nguo alhamdulillah rabbil alamin emajihu jana yebo fatihu wasina mashirika kume Emirati Saija Air France Rejei Ethiopie Tio Indian British Airways l'Angleterre Lufthansa Iberia ya husu ezentizo zonti pia ya l'Italie ya pia zisangizo zonti juu ezenugo sinuga monao rela pitali rezanugo pia alhamdulillah wa shukru lillah na mrenge abazali hamba wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith ezenugo zinu pia bo Komori
lazimio risike wanadamu wa mafiti kama ndo ndo njema ke video ya zambe amunge yabo Fatihu Baki anuska hanzo wa babano watadze na mjem ndangari ya rumwe serse banga mona uzeno ko zinu zontipi zinu karjakana amadezi sa zinu pia basangizo telele amunge yabo uwo manadamu mwi manadamu tiro connaissance njema wikaya oduzi zajirisiwa zenjema zilo bontiju eni ulona nyora eni ulona ndini ngamonao zongo zontipi yangu dojwa huja haina pa indumbi anzao haina pa indumbi anzao gizo tiari kairi wala ndo ndo hulo na telefoni wa mafiti sasa zinuba ngamjojo utabanu haina wanzo telefoni za heze connection gizo telele ngamjojo utabanu ngemdegeze telefoni ezengo pia ngatiro amba kana unibele mna telefoni au unibele mna bombo na mwede bangi zisangizo arumwe centre commercial ijoka ufanywe ese jeu wanamtisha wingi ngamtia hao na mtoto na mwaga bozade alafunga ngamtia kanyama yo betisi unuhambu arumo mji wa hezeje abunga modo na mwene sene terrain alafu yandiwa henti yandiwa tembel bala wole mdu yanzo ya meriti lunge Fatihu zinu pia ke japaro kaya Fatihu haruma randia le secrétaire général ezango zinu pia hazifanya bwa komori mrasi fikiri wengutezo bawi katina nafasi we ya jangaje ili enti ende usome mimi tisati andana randilo squale lelo ngami harumwe CRC sijanga mzion mratika yuho manga yuho nyimlo Paris aswando la mitami na ikoni wala atika yuna baduru tike yuho na swaba huna ba Hasani mdo abainti nambiremje banga mwana uzango zinu zontipia zinu kamjakanizo ekemshukuri ya mgojo mweche sizani izo ndizo mbaba haduma abajumani abange yabonge lazimio mshukurie zango zinu zontipia bazinu kamjaka paroziyo na bahanu kamjaparoziyo na bahanu amma binima turabika fa hadith nina swasijiro mwabokane kemwana rongo mdu na mshukurie banjeli mzu wajo mweche sizani mtsamono zango nkizo njema emergency yabo babaki terenzi mabasi ngasina tere 15 aeroport mfukare ngabala pita lishenda zisaziti marumenti kamidi kabati mji watsije mrubana asubuti amba ukana omoje koto mjini hao reze pano soleri reze nogo pia zisaziti yabo mtilo shiri wandu walo Facebook ambao mnyanya wao ratike Facebook ashia mroma bangwa mo mnyanya na ulaba ndo mshili eni wanzo ila ema indini ya mafiti ya doka volovolo ya hize marashi za mafiti ne maja yala zila wabasa inu reze nkaba aina bahindu bakonga mianzao hizo kabati ujo puhambubwe inde wandu wa hespori nga mmoneseni ni wandu wa hespori emala mjoka ulta haina nkaba zara hisina hizo pia nga mmonao ze magazin ndo hao wandu wa sheshele baba no atendini atawa unu ambu kabati tikarjafanya pisini basi shari fanya zango zontipia ujuka utamba hindu yatione haya na jiara mbie ambu emanu ubo hambu ubo asingane mana mtwanza Fatihu hindi nonga mmona uzango yazifanya zino pia emana mtu shukuria hindi bo hambu umaona ukana ntinunga sina muda mwinji karjaka uona jazino emotoi hajabana tajo ujaha cha fanya zango zontipia ifo mdo reconnaisse bayo tisufanjema kalelo kamjakana maji Fatihu hajamtini ya ni maji kamjakana mwenje Fatihu hajamtini ya ni mwenje kaudokana nzaya abasa haina mahala wapanga ngoromba iruhuli eze magaze kutsasinu volovolo ngabo centre commercial amada yinu ngamona volovolo ngabo même chose imitami huli ngabo amada yinu fumbuni shainu liyo banlelo bansita hambu abansikanda njene de singani nambie wa singani ya uka wanu wasingani mana mto shukurie senjeme moto ya zenda bontinjo banu hili wasingani wanu shabe wasingani manu ngamanzo hindite ukomende lenda yao Emirati sange dungo huj Air France irejei British Airways ya Angleterre irejei Iberia ya Espagne irejei l'Italie yange dungo hujayo Egyptian irejei Turkish Airlines irejei ya hopi ilifanya mikataba mashirika sana pia ngayo Komoro kabati tabwa maji kabati tabwa mwenje enu tufanya hazi wakatwanza fanya hazi aminorumabia oni bo singani enu tufanya hazi katwanza fanya hazi abonge mtione haya na mjoma ngari Fatihu bezeno kwa isasi fanya pi zonizo na kanzanje ni mtine no shahidi ya uka ndatudwa mbeze mbibasi
L'autre doit bien zembi basi. Nana zenje mangebidio mdo do reconnaître. Ah, joni zona kanza mwa bien ibana. Bam komori yo tudo antai propager zembi basi. Jai kanza propager ya après ya propager ndo njem. Ngeyabo ni manotable ni mafundi. Ngari mshukuri aoni omsaada wa hanyu na fatihu baba la siri kawajinga karja kawelewa ukabala yenti. Aisa hafanyiza ngo zinizo ntipia. Aboka irimnike bange de har. Mimi sijonza ya keneti de har mimi dezao lamna mwenza shonga uparotoni. Mimi sijonza azalia bakia batadahari dema nabo. Parce que zango zinu keti bahano kati kati komori basi. Woronao zinu silo hambu zinu gejuze. Moroni ho centro gejuze. Demanu kweli manadamu komori ngojuka uona mnaijana. Para fatihu. Ya jia mfanyie neza ngo zinu zontipi. Halafu kweli ngamsubutio mdoamba ya lao. Hai kamdatiba wandudo shukuria. Abazi kwa no 2030 rake jaja. Nanga mwana wizo yamba gufanyo pesa sitimisi. Omonjengu, emajingale, omsomongu, ononongu, ezi hazingizo. Hai nkomori kwanzo indite na deza. Hai mango zo indi. Hai mafundi fomdaze wako o amini fungu. Mahakama ngayo pia. Emani nyinyi ngama zo fatihu yala ya rende. Ilo swala mimi ni mwizi sawa. Engama zo fatihu yala wezabari. Ha? Ngama nzo fatihu yala wezabaribu watukufu. Kamjama ngama nzo maji ngayo. Kamjama ngama nzo hasi. Aina wanzo hazinaji. Aina wanzo hazinaji. Ha? Utoto panya hazi womndu wa utonza panya hazi shezi hazita sinu. Wanzo wahuze zeno kopia. Aongea hapo mimi tikaanza nitoa ushahidi baba ni miso domba ukajau tisati ja komori wa minga mziono hemato. Unuko ti diktaturi komori. Mina niwambia ni komori manu kabati diktaturi. Ujamanga bo diktaturi uomru utwanza ambe rabo. Sakabati diktaturi komori manu. Aongea hapo watukufu na rirete niambi kemdo anondongo njema na subuti ya shukurie ya reconnaisse zenjema zifanyishi hao emoto oibe ya kabandra kajarengeze domana ngamona wezeno yazifanya uzo ntipia ko joambeke haisa rimnika mimi ngamina nimwambia hao ni auka etomaya hentinu de mwana woi etomaya hentinu de mwana woi yabo mtujua abaki de TGV izora hanja monesan akawlazimu mzione emhemu kabati ujofahanza ko muri tena kabati ujofahanyora kabati ujambage gizani tena abonge yabo fatihu urengeze do manali gosi babo hautoni zo warengeza enti enamna inu gejuzi sisi ngari kubaliyo ya ukawede mbaba mlezi wede mru wa ukombo wenti hatu inu yabo ngungo jo riwa swidishisa rifatu la janlie emandi wa hentino watwanza one emergency mungo jo Julian Rasi emandi wa twanza hentino abobo ababa bowazaze wa heserse namdisami si wandura tukoma minira nzoma doni wala karja ka jokeza no gozirengele namna yinu ngiyabo aina ntibo komo njengu empelele inde namna zango zikokai andudo lele se namna yinu kuna udo kwezengayo ngoto joro horoba lo wende nde namna ekeza no gongizo njema amjodo balo namna yinu hata mwasili ho manzao nde namna yantieza no gongizo njema bwa komoshi ezekipu za hompira mdungu enda mwechibwana nendini na mwambia ina tenu haina ndogo za sport bukado mzanzao batazinu bana kabati hata problemu haina manugo ya sport mianzao kamjojo wihunda basina hata problemu amonao bwa komoshi janogo zi usiyo sport tazinupi labo ujokanza menye mwenga mdu katuzinapi ujokanza de fatihu ngujomdea sheka de enti aisa develop eka maendeleo da yao abahinu ujokanza pashie aina lera joinda ngujo parisa Air France yabo ngujo parisa Emirates yabo ngujo parisa
Egyptieri abongo jo Paris haina avion mda tukanza Paris za aeroport sa zirengelewa ezilapitali sasi senu jo kamade abati ujona maja isimani tena maji ngayo telele omwenje ngo telele badi mndu bokonge na niyambi katwanza reconnaissance njema za henti inu yafanya uwo mndu lona niyambi kabatiza ula brochette nziani tena utukanza nemba hindu na beze haraka ze wana restaurant wana rongo eze brochette yo monziani risarengeza yabo amula hubo baduru kairi ujeura ngari hunu masiwani para bahasa ni Marseille ou para Soba ou para Wanyanyanyi wala kambilo ndo abosha inti zona buketina problem mimi tijata na johuja tijati baliwa ne CRC waja wakaunone sa zihazafanywa bala polisi ndo milo ndo abosha kweli homa manga uzina nayi wala ndaona homo ja komor shati sati janga mono tinawa milo ndabo ya ukenti kenti njema ntingi njema ubadur nge karadi uziyo mnyanya karadi ujuhe uje hunu bazo na bonu koti dictature mahakama ngafanywa zena mna lazimu aina wanzo ndongo hunu ku Paris aina mndu wanzo mbanongo ku Paris kabata ta problema arumenti ushili ndizo na kanzani mwambiani abonge yabo warijo ukazabanu mdati jwamba kajao na ukajaishia aina yao na rongo nedea zambe ya ukahakika namzieni ya bidingo si ya uyenga fatihu namzieni yambi ya uyenga fatihu bafatihu kaja mdeda ni ndongo za ukana mtu mkazamanyo karna unda raisi mwema mafatihu karna unda raisi mwema mafatihu bo Komori nasi ata uleme mtuamini Faransa na kaya iho kesparona no madazini zinu arume osia indie ninde mala na ona madazini basi do hambu basi de mala na ona madazini izaya we hafanya ro kamba min baladina hada khassa wa min buldan almuslimin am atendeza hambu abonge abo watukufu ngamonao zihabari ikayao doza fanyishia haruma omjibo ikayao dezensabu hozjo kufanyishia vanna 2027 eze magazin eze restaurant eze hoteli eze ngopia fatihu isa zirengeza mimi kati uzisio tijotawa na be fatihu na bakia bodahar fatihu tirohea mimi tsatijati wono tujwa Faransa yona releje bo fatihu mimi fahari mimi tujwa Faransa yona releje kwa kwa mbreda manga ndia tsaimba inritio hao sha eze ngonizo na obanu pia wo mri anzo alona matoma lebasi atungwanza ende manga demdo jokamba ngwanzo ende Faransa sha mbreda Faransa ekaizo uzanzao kezitingazi ja ukezitin male uketsinzuani kete sha gasia manga sikatwari gasia manga si Maurice ngebanu Faransa onu ngwada rendi memjeda Faransa kamna tembe mimi amjeda Faransa kamna tembe shantu jwa Faransa uno abasanga mnatahiri nabo haina ndogo ni santa zipariani ha uno Faransa ayo uno Komori ngabo mimi Tanzania sheleze oanama mnungo fanya ze directeur Hamidu Mhoma Swabahu Bahasani nyoti pia yauka namkera dhimtido jilasi za wakati tijemji fanya ndogo chodo ndizo namkera dhilingo simjuhe rifanya basa inu dezetere basi dezatutimu aboti halena mwambie walo Maurice no walo harumezenti hizo yaukana c'est bon tout est nickel wajojo huja ma touristi ezele teli ne magari pia amona wewe ndeze parking za husu zendini magari ndo mbajini abonga imo banu unde ahe magari ndo mbajini magari ndao hama Hamed ahula na mwende sene shele ndo misami huli do usoni hule amone namna fatihu zizinu pia zifanya hakika ngono moto ulona vision swafi vision ya l'horizon 2030 tazinu ngamonao abonge abo aina mndu mhambu na himide Mwenyezi Mungu ya swali raka mbili za sijida sijidatu shukr yarenge sijidatu shukr mbili abo
yambe alhamdulillah wa shukru lillah. Mwenyezi Mungu jajalia haina ndongo mtuka uzanza mziparise shae za kamhimu do kanari kubali ba hakika zenongo za kautao hazi sazikiri fatihu haisa developmenti na mretse ni abi nywandu mlo manga iho rakaiho mlo Marseille mlo Lyon mlo iho amjom si heba unom shaharada yorngo mwiji rani ho ula ya iho zela pitali huno ma doktor wowe marahani ho wananga mtishaini ndibo ramda wananga mtishaini ndio nafukanzana mwa bien banyi hanzo vumbwa SMB bas abonge yabo njaka najua titahasama ha SRC yauka njaka ujua ritodombilwa mnyanya abangu bona ho moja komori njaka ujwa kendera mneze ngo zili yo yabo abonge yabo ngamwendo babo ibidine dena laulio wanizaya batiro ha icheleketi pesho ambandrovi chantina ntwanza lendroville bati jatili mba tili magdo bangabo eze McDonald's kitchen sisatili aruma kitchen atambia mzaza hangu ka ntwanza lendroville na maelena mtuza nazi na madaba mtuza halele tila mbutili kitchen yabo tijabanu nubambao tinjia haruma KFC wana la yabo abo sanwa mwedo haruma Onge abo atike mrujo litambisha na ndongo bokoke jalasi mranzi yani kesha hula shintsokushita maudo mjenda mbajini banga mina ndina kanzani daruma buffet à volonté tio ilomba jini oshao ngamjenda na debiri yani aruma restaurant ya fast food ilo amahame abonge abo bravo mwana wa mfaume abasakabati mrasu subitamba mwana wande mande matena basi singarjo la bumjini hao ne region ya ha njomba mwana de mande mangarjo la bumjini hao ne region ya hao abonge abo namshukurie humide Mwenyezi Mungu risarito wa telma isaifu ra telma rahuri kezitia telma isari kazakifu embaindu iliyo abasainu ngasi aruma iseferi na buigi chatel mari sarizi yanga monao inde iliyo abasa iseferi na buigi kabati telma tena kabati telma risari mwambia ni okana etelma risari iba ya boato telma keiti kabati huri kabati jao zonti pia risari ziba abo eni ujamba katina connexion wamdu mwenza rabo na mmone na mnondu waliyo unukomori nyumloma ngamnugo ujidailia sikapari ndaparona rwa madezi abonga nyiho ngamchukula pizza emwaida ula ne mwana wa mfaume na mipari na kaya hiyo ndaparona ndongo nje Muhammad azinu marashi ne zengo zinu pia Paris zoke city arumeze metro ne mabisi wandudo kanai shahunu unu komori mabisi ne taxi andunu kandondo aske hunu gabaze klimu shema gari ya Paris na Marseille yotoka na bushe na bana majana mende yabo zonde habari bo komori nizungu jori auni yarinike za khair enu jokanzi zensi hatu fairu mojom nikarere enu jokanzi za shari nizungu jom dejezasho ngeyabo gari kazobanu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ngamliloni wa mlomanga mbezara kam njeo masiwani jemone eni wanzu ya stere amboya femanga yanzu ya jaru makarito uongu toba kimanga bure sheka masterehi kandongo njema eka mahaba eka haina rogoruka yao ngamzanzao nde mahala mjozi parisa wa shukran jazila lakum jamii salam tukumwa